Omeru TV rukiri rungi ngagara twinambere kwiga tugi kana gakiri ini na kiri agira tima twinambere kwina kagita kega twinambere kwiga tuwira ki ngiri Omeru TV bara kuna sasa fulani kira kintu ni sasa naro Inora kini na haria enda tine mpakite ara ome haria ya anti we munkamenya ni haria ya mama tigana na mama kana ngino mama wanakuwa ni oyuwe wa mama sawa kile mrejeria wa Meru TV mrejeria gitabora wewe mrejeria wa Meru TV karibu sana kana tukugwatoge ndene mubango jua turinge Meru kiri naro ni tuko ya Aramisi tariki ningana tariki ni 17 17 mwezi nasonga mwezi no kuthina mbere emundi nanse tukewa twina kana tukaina mbere kwa tukeragira mantu makona biashara na boranti kana nwiji biashara niyo kigunika mugongo dia wina biashara yaku rio kwambirika business yaku no kubatara mutaramu o kwatha kwira ri ona utibati ruthao na kango wetha wina biashara mbere kenda wona faida profit biashara tayari yaku warugurite ara no kubatara kumwita akuereza endi uno ntubu waruthaga na nyenda kaire ciaku ciangugi urotha ona kengo kimikira ukaria mantu kathomba mugeni we munthi tungi etawa Phineas Morerwa na twene ndani ya studio karibu sana kiongozi karibu sana mtaalamu iwa we muganiria Meru TV na uthina mbere kwigwa ukiwatanagia nati ndeni ya ndarikigano ile twina cio aga ndeni ya TV yetu karibu sana kethi murithiri wa Meru TV mwire labda ritu ya unomba kwa nkometia no idoro nyali gane no exactly kethi murithiri wa Meru TV gango tukainambe kwa tu kiambagiria ibwega Faminas na Nancy gompa kanyaga karukirwo narwa ingukethia mutegeri wa Meru TV kuma thuci monkanto nyiri kana onare bonthe batugo tutega bari inkubakethia rukirwo narwa kibera imbui inyethera kuri na mpio je Nancy warikia kuga imbageri sana na inkuwa ndema humbled na ngwirito sana kwithirwa ndi gisho yenu rukirwo narwa kenda tumba kwaraniria ule tumba gutethia antu betu mono kimantu jegi insurance na ure bomba kwithira bakiumba kwithira bakisecure their businesses na motoro jao kana ngugire inge bomba kwithira bakita through insurance bwega sana thank you yasi karibu sana Phineas ntukenarwa tumbe kutha tukiariria mantu ja insurance utu tari ura tumbaga kwithirwa kana ura mtomba kwithirwa akithithia mantu ja insurance pere mana utu tariria ni insurance iri kubundirana chi ibwega Nancy okairi ngwitikinti kana kwira twari na gikaroja ki ona babu kairi tukuite kuraja na itwombere kwaria muno mantu jegi insurance insurance ithairo very broad na utigintu utiomba kwithurwa ginshua na ndarikari kana riria ringi ura twaririe tugire insurance omba gwikira gintu kionthe akigintu kiria gitikiritwe ni watho akigintu kiria gikina kiuta tena watho ikia ki insurance itiomba kurungamira ende biu bingi pionthe biumba kwithurwa bikirungamira kuma njeku nomba kumithurwa imekira insurance itha ya sibitari ana baku kibekira ya mathomo komba kwithurwa kivasevira biashara yaku komba kwithurwa kimikira insurance yege mantu ja wamba ja monki kuiwa ne aritibaku bangugi na mantu ja mengi mono insurance umba kwithurwa gikava ingwitikia na arwa tukathurwa twina kanya ekwirita na mantu bomwe kana zairi mantu jegi insurance ule mtu omba gutetheka na ule omba kwithurwa akijuki insurance akomba kwithurwa nyawa akisecure mantu zara jawe kana biashara erewe kana sekethro use form of security mantu nejari thank you sorry kumaria twirigana itombere kutha tukiariria muno mantu ja insurance kumaria twirigana na mwankare kinyite nomba kutwira kana nomba kuga insurance sector ni great in a way
kana gwitagaria ikinyukithitie kuma riria twiriganaja the last time? Kuma riria twirigeneja mantu ja maingi jetiteja gichinja in the industry ukwithirwa kuringana na uchumi kana economy ya Kenya uria yombite kwithirwa igikara o uria kuona sector ingi ikiumba go strain no win insurance nyayo umenye chithero chigitanagia na financial sector mantu jajangi ndene ya thiguru yetu ya Kenya na inyachio itumbite kwithirwa twina ugaruruku bwa mbeti iria turiaga nyacho chito premium ki baria baingi ki baria bombite kwithirwa bagi interact na insurance imwe kana iri ingi ibonekete kwina wongereku bwa mbecha iria bomba kwithirwa bakirea either o mweri kana o mwaka ki insurance iria benachio kiki kiumanite na kwithirwa nontu nyabwa chiringi yetu niteze kwithirwa eki as a week ki the economy endora kana na mantu jaria jangi economy uria jetete ikurukaira anari ki terms and policies ingi chi insurance utichiromba kugaruka tikario uria ikambuni nyingi chitete ichikiretaga inyacho product ingi kuringana na mahitaji jaria jakumba kwithirwa jakiumira kuringana igita na igita ko kambuni chimbete gwita ikindevelop a product iria chikumba kwithirwa inyachi kirunga maira mwananchi uria uri nthiguru kabisa uria utikwithirwa gichiumba uria ku live under door emwe nyachi bombite kwithirwa ben develop a product mwanya mwanya na nyabo bomba kwithirwa bakieza covered mbuga jau akijombite go change ya basically kumarire ndariaja tia kwe mantu jangi mono jombite kwithirwa jakigaruka Okay. How about marei ma wisho into bietu mwemethiritu makiongerekana tukiragia into thaino kithiritu igitia bei kithiritu ikiongereka uguri how about that? Ozu ndarikia kuuga kuringana na uchumi bwetu uria bugwita bwe performaga inyaku nontu mukarire kana muturire jwa chogi kinandi uria mantu jetitaja gichinchaya inyamari ijo ngwe jetitaja gichinchaya tuge muntu uria urarega tuge 10,000 mwaka muthiru thaa izi nongerio na gichunje kia 20 ukeja kwithira nandi na kuongera 2,000 iguru na eu nandi mbwakira insurance iriza mwaka ntukwekwe renew nonto contract insurance iria nyingi cha mwaka jumwe bariza bakwira kulingana market mantu uria jetete garuka regulator uria witherwa akiregulate the industry uria witawa insurance regulatory authority inyao nombite kwithirwa akimenyaga kambuni nyingi nyacho ngo ichigwita asara na ikumbikite kwithirwa mwaka muthiru te company nyingi chirombite kwithira chikithithia baita ki biashara ya insurance kwa unande bomba kwithira bakigeria guchi caution kana kujukia kanya ga kumenya kenda bomba gukara relevant na bethro be biashara ne atabomba kuthithia other than ku betira bomba kwithira bakiuthurania ati premiums bageta baka invest utenjire ngie kuona mbecha kiri insurance through those premiums na contribution iria customer bao bomba kwithira bakithithia kuna ndikie tumiumbite kuona bakita kuongera na bomba kwithira bara bingi bongerete na rate kuma 10 to 30%. Okay. Yes. Moroto munene wa insurance withagarwa uriku moroto jungwa jo insurance juitharwa na principal juitharwa jungainditwe na principal ya mbere mono itharwa iri tawa indemnity kana guchokia muntu aria hari tuge yogwa finance tuge wina biashara kuja narua biashara eku ina mogwati jaria jomba kwithirwa zakimi jomba kwithirwa imba kuona kwa mbere no kukire ukethera mwanki ijo gwatire na biashara ere kwea kana mbai barezire bauna na bakamata into biria wina bio biashara nere ku kungu ki insurance igu guchokia are orari te wona baita kiri insurance buru tumba ku make baita kireo ki transaction iria chiombe umba kwithirwa kirithia neo aria ki nga principal iria menga indaga principal indemnity uguchokia are orari kethira biashara ekwirari 1,200 igahakikisha yuko nenkera 1,200 zaria kenda umba ku restock are orari iyo niyo principle imwe ya insurance ge principle ingi kana irete thana ire kiri insurance na the government ichita kwithirwa ikigwatana mono mbere nkabwa kangerekana na insurance twithara twinio NHIF ithero ya social insurance iria mono ithero itethana ire na thirikari thirikari ni umba kwithirwa ina that social egutetheria
the mwananchi kana the society kenda bomba kwithirwa batinyirikite in case ja muntu akomba kwithirwa akiajwa nontu kwira wa healthy nation no yo a very working nation ikumanisha antu beno ngima bo mwiri na bakaribu wega iro bomba gukuria nthiguru na ndi thikari ukonda ina setup ya principle nontu itiumba kwithirwa ikiriagaira antu bonthe ikauga jukieni ja NHF ikethirwo muntu wothe na gwitikirwo gutonya ukaria tubecha tunini and then ikomba kwithira bukethirwa bwinthe healthy kana muntu onto waja kuona amwe na njewe bakethirwa bagi seek treatment na chu private sector nekejira wiga top up can difference kau ja insurance NHF itikumba gukinyaniria nontu nya NHF nya kauga ni ukamata murigo junthe itiumba murigo jwa antu bonthe nontu gatega nya ina limit into bire yumba kwithirwa ikiria na ndi irio the private sector of which ni other easy Kenya twina nkuruki insurance 50 ire chi licensed na ire chi gwitangugi na ndi komba kwithirwa ikije iga supplement those other gaps in the economy. Thank you. Igitarira nkwenda gwishwa biashara yakwa ndeja kiribwe bwithora buki classify as in kiri marija kuringana na biashara kana kuringana na unene bwayo kana kuringana na products irankodiro nacio kana natagwita Ibega Nancy kiri insurance bakiumba kwithirwa bakikumba gukwira mbechire umba kuria bagi classify ga risk kana risk kuringana na uria kari ugo no withirwa kiriaga mwanya na uria finance kuria na bwe biashara ne bu baire na bwe na biashara chiri amwe kana chigwita ngugi imwe gintu kia mbere kiria bategaira i location ya biashara eku inairi kwi guntu kimwe kumba kwithirwa wina biashara ekethirwa iguntu remote guntu security iri nthiguru kwou ma risk kana chances na probability ya gwaku kuuno na kuiwa kuri iguru muno kwou na ungi wa urugurite biashara ntugwi secure butiumba kuri ya umwe ino ntungi na kuona chances cia kuwa barija bategera a risk assessor jatega kona ati kwa uju gutia ngwaraka kintu kingi hi biashara kuki on location umekite yari kukuuma ki station ile ya kuoria monki firefighting station jamiro yetu niwije simamoto tugeze yagwe tu mutindo areri batega kilomita ingana kuma ki biashara kwire yari ikethirwa ikuraja na ikethirwa etiantuwe ma kumba gwa sesi haraka ukomba kwithirwa kiriwa mari izari iguru nkurukie ure akuinai na ara gwa kuoria monki nontu chances cia monki jo komba kwithirwa ikiumira ure akui andu bara bakoria monki bagakinyanga kurio na bakomba kwithirwa bakiorangia kwi on time kintu kingi nakio i biashara nere ku the house structure kana nyomba ereku yaki na materials iriku umenya kwi nyomba mithemba iri kwina permanent na ingi semi permanent semi permanent ito nyomba tu chia mbao chia nyaki chia ntaka kana permanent ni na mabati permanent ni nyomba jere yaki na maiga ingi chia chuma kwe bange ba waka container yujo tumba kuwa nyomba china structure permanent kiu nyomba kwikeja kwithirwa semi permanent ite permanent mariza kethro jariguru gitomi nontu nyombere ku monki jo komba kuma otigintu kiumba gutethu eno ntu nyombe mbawe kagwata monki uje janga haraka otimenganania na nyomba tuge yiga monki jo ikinya gukurukania yigene kai gaje time kingi kire kiumba determine mariza leo umba kwithurwo kirea ingugiri kwira wikite kurea tuge muntu kwendi ntobia ndiwe ya simiti na chuma atire au mwana mtu kwendi ya ngasi tuge ukenda ya ngasi riski ya kwire iguru nonto bwa mbere ngasi eku etawi fast moving muntu akajukiria kamutungi ka ngasi ya gatithiria ndake ithano gatiro no kugura ndi muntu akajukia munko simiti nonga wena yerekeria leo gwaka utiomba kuonanga muntu okugurira kwa bakauga ku fast moving na yo iko na obi yangwe boza ire na ngerekano eu ngasi ya flammable kwa chances kana
chances cia mwanki kumira chire iguru mono uringanitie na muntu uria wi hardware wina chuma simiti rangi na into biria bingi kwou kiu gigatuma ikintu kingi gitagairwo gigatuma umba kwithurwo kiria mbeca chire iguru kingi nakio kiumba kwithurwa gigituma uria ikuringana na nya security measures iria umbite kwithurwo gika gwaku kethira kwina watchman nuje kwi bamwe bethara bandikite watchman ngugine ciao kwi ungi utithara andikite watchman na ndiki ukingi bagategera bone kethira gwaku kwina any security measure utumira ukomba kwithira wikite cia kurigiri in case ja wamba na ke na mantu jangi jara jomba kwa mbugo ntubungi bo muthia ire consider uwe wikacha biashara yaku uwe records ciaku cikariate mbeca ciaku ina wika wina safe wika ya banki kana ciaku wikaera tu au accountant and roene orukire no goro cikara au na ndi bategera biu bonthe bakona risk kana chances ciaku cia gutambeca iria kana kuiwa cikariate. Okay, thank you. I have a question. Tuge nkwija nda insure biashara yakwa kiri risk ya mwanki na biashara yakwa yaiwa. So these are different things. Insure risk ya mwanki lakini kujira theft. What happens? Can you compensate kana ibega ukethro insure mwanki na ekeze kaiwa hiwi policy jire mwanya kwa witiomba kwithirwa igikurea hakire mwanki yomba agigukurea in case mwanki jokomba kwithirwa jokiuma kana gukeja kwithira gukura mwanki ya fire policy nimba kwithirwa igitikiria tumantu jatungi cha gukeja kura gukagea na flooding kana ikondo riri keja rigatonya ndukene ire kulika thuki riu iro yomba kurea ende kuia no mwanka withirwa wikirite policy iria the right one iria yomba kwithirwa igikurungamira mantu neza kuia. Ibwega, thank you. Kwina muntu ainshuaga into byake labda tuge ing'ombe ciake kana biashara yenu yake na watuika labda kiri riski ira kuthugana yichomba kuwata biashara yenu itia wata mwanko mbere mwanka watuika tu kabisa biashara yenu utieka gita tu akaethania na riski no labda kwina gintu mtu ape wakagita karao mantu tamatira umira kana ukarakaragata ki conventional insurance iria twina cio iri itango githene ya Kenya kwina mithemba iri kwiyo itawa takaful yu mono ne antu bare betu wa Islam ibo metumere takaful na kwina engi the conventional insurance icha kawaida of which nyabo ibetikiritwo kwithura bakiumba kwijukia ukethurwo kiriaga kiri insurance mono ithaira like a pool mbeca ciaku go famina so kareta ni murero nkareta ciakwa nansi ukareta ciaku tugekira gikabune tukauga nandi twasainanira contract ya mwaka jumwe mbeca ici in case thiri uwe paminas kana undono ntu icio tukarita tukuthithia atia cigo compensate ende magita jara maingi nwithaira ijithiragia mwaka no tworo nontu hau iro nandi company insurance wiga wikiuga ciko make profit chikambiria contract afresh na ndi bakandikira na shareholders nene bageta banki bagismairaga nontu igombere go make profit nontu twenu ro nontu indi kwina engi nkugweta ngwite takaful we sharia compliant ni uba weni thairwa ikita nyaita the same terminology buga kambecha cienu ina pool indi baugaga ugo keja kwithirwo tiontu bura ukarikira ibajo kaya mbecha ira kaire bakambiria kubugaira bamba gwita expenses iria ciumbe ka kwithirwo igikarika bukomba kwithirwa gwithithia atia bweganaga ende bukeja go exceed gikabune kire ogethera kwithirwa mantu ijo umire bare ankuruki kire mo bauga no bese kubwitia kaire bukongera gikabune kiria kenda bumba kwithirwa bugi sustain na ndeu ni wicho ijire ciumba kwithirwa ikirita ngugi is the conventional one ibwekire horega kuona onto guti returns tiga nande underwrite oku kana ore insurance company nere uri ikona ugo kuendelea kwithirwa customer mwega bagakwa discount bameta no claim discount ukeja kwithirwa ukara miaka iri ithatu ina na utikire mureja riu ringi ukona kimbeti rio reaga
bekugitira kitu kidogo Okay. bakwambaia na gicunji gia 10 mwaka juju Ta kanisa. bako ajiri gicunji kia 5 ukabakona uria kwithirwo uria ukithithagia atia ukithithagia benefit ingi uria umba kuona ni ukithama gwita insurance company nengi beta bakuria nau angiri nuraria claim utura kunuri claim ingana ukeja kwithirwo uti mture mwega utikara ugitagia uga ngai imbonere bu na ndi uketheri nyamari jaku begwitikiria jari nthiguru kidogo. Yes. Okay, bwega sana. Baingi betu nari Winancy. Maybe county ni tene ya Meru. Muntu akaenda winsure maketha make kana irio bia mundani. Labda kengo atuika mburetia gana aomba kuriwa. Labda kengo atuika tia ketha bwega aomba kuriwa. Is that possible? Much possible. Kadhaa hizi na nya thirikari nĩ emphasize mũno na nĩ gwĩta tũgitana antu betu na arĩmi betu. Thaa hizi ũrĩmi bwagarũkire buria bana bajuju betu barĩma ki muntu ethirwo erĩma kenda eka nyomba thaa hii ere agribusiness ibiashara itawa na Kiswahili kilimo biashara. Na ndio muntu agiuma arake gutonyithia mbeca cia mndene abati kwithirwo ene thuganio hii mbinga ito iriskire ko kana iriskire ko mpumba kuona no kure no kurekura no kugia na nkamia na antu zangi no jombe kumira ko insurance nayo ne mbere ku develop product ile yo mbere kwija ku cross that gap ekera ugo murimi tuge ugo renda kulima mpempe urima mpempe ikaingana tuge kapiro ngoiri tuge ke 10 yakwira kwina njira izire cia gwishua tuge ja mpempe iria ontu bwa mbere imbetirio gutonyithia mundene ukeja ukabatarira wabera o ikemwe ndire mana tuge na ngiri 10 kwa wethira iyeke 10 ukurima ukaugithania na ndio ngiri 10 kireke 10 ukona tuge ngiri 100 bakwira na ndembe cio tonyithi icio twakurungamira ukarega ukinyia maketha tugetikanirie thiri nkunia 5 weka bakwira ukarega ukinyia eka nkunia 5 tugagucokeria mung'ana jo gicunji kia 60 na 5 kana 70 embeti ile utonyithĩtie mundene kethera mwetikanire gicunji kia 70 ikumanisha ugo kethirwo rungamirite ngiri 30 nabo barungamirite ngiri 70 kimbeti ile ugutonyithagia kenda season iu ingi humba kuthithia ate kwambiria kulima kairi kingi bakeja bakwira option 2 kana option B bakwira maciara jala jakauma mundene juria bugetikaniria ja agreement bukauga undarega ukinyethiri mpembe ciakwa endemete ika o ike 10 kana ike mwe ndarega ukinya nkunia 5 twetikaniria bukandea na muno bauga between gicunji kia 65 monka gicunji kia 80 ibatigaia 20 murimi kenda atigete ya reluctant arega kumenyera imera birio byawe bwega ikenda igwinyawe part and parcel ya agreement ici bakuthithia kenda omba kwithirwa akiumba kwithirwa agita obligation yewe kuna ndio rega gukinyaniria insurance na ndikeja ikathithia atia ikethirwa ikurea mbeca na bwi mantu jamwe jangana jomba gutuma urega ukinyaniria untu bwa mbere imbure kare ya kung'ana mbure kare ya kung'ana inyama ciara jatikinya kwa wiga kurungamira mbure rega kung'ana in case kukeja kwithira mwanki jukeja guka cukathukangia into biria waendete kana gukeja kwithirwa kwina mbure nyingi kukagia na ekondoria mbure nyingi kaura nwije miuguri mwenezaga ikagia kondoria kana munda jukaigara ruji into biria bikale makuma kana gukagia kingi gitikarikana aja muno but of rate biko happen then Kenya gukagia na hailstorm nkamiore guja na ikagwa na ringi ruo rukeja ruru ingi ukeja kwithirethera impembe kana moyo orandite bionde okethiri bima mirenziguru bionde insurance numba kwithirwa ekurungamira mantu jegi kiu indi kiria kitirunga maira yogwa kuthukia wiwengwa kana kurega gwikira fertilizer kana kurega ku practice mantu jaria jabaterie kethiri kurimira bwega ikugira bakamenya ata insurance ikamenya ata mantu mauma tia kinyanira imenyaga uju contract season ikiambiria bejaga ntukwire okuanda bagatega munda bakamenya ikaingana bagacoka bakeza nyume ntuku 10
rĩrĩa into byaumĩra rĩ kwaura nĩguo tuge wandĩte jamuya kana mpempe rĩrĩa ũtegaa na raini-inĩ ĩkethĩrwo ĩna 5 centimeters 5 to 10 centimeters koguo ũgatega raini nĩwona ũrĩa yumĩte beja rĩu mũtaaramu eja agatega mundene akona ũrĩa ciumĩte population ũrĩa ikari kethera gwĩcio ciũrĩte ũrĩa ciumĩte bũng'ana beja rĩu iro bagaconfirm rikana no ambere kũrĩa rĩrĩa ũkĩambĩrĩria kũrĩma ende bate confirm policy ĩrĩa eku batĩrĩte kuona germination percentage ĩrĩa yumbĩte kuma ikeja kwithirwo ĩtĩrauma na bwega abagucoka iria mbeca bakwĩra rĩ mantu jakwi tũtekinyanĩria au indi ikethirwo ciumĩte bwega na cigũkinya threshold kana kiwango kĩrĩa bakuigua bang'anĩri ba confirm bakũnengera policy na bakambĩrĩria gwĩtania na ũgwe season ĩrĩ gatigatĩne ibeja kairi gutega on the progress uria bienderete na ntuku ya guketha mbere yo ketha ibejaga beja na ataaramu beta agronomist ketheri munda irio ke 10 akathima mabuti rimwe kana makinya jathatu agaketha makinya na jathatu ketheri mpembe kamwe ya umba kuthandura hathima akamenya ikewe imwe kaumaingana ikuringana na makinya jare mbere guketha kiu ikyo kiwe uni una ndi bomba gwitanye na ugwe season ine yonthe bakeja kumenya geitha ugakinya maketha kana utikinya heu ni kiri insurance imwe halafu kwenda insurance ingi muno thirikari nayo yomba kwithirwa kithithia heu ba segment mbuga na ward kana area bakauga kana division kana ward gwe kana constituency ni muno no ntubwa mbura ore ikura bachiekara per ward na ndithuru meta antu bare batega mantu ja mbura betawa meteorologist na ndiba komba kwithirwa bebera area je mutindwa mbura yaraurite kiwango kina area tuge nkugu mbura yaraurite kiwango kina rutererwa tuge mratha nkari iraurite kiwango kina na ndikiu bakomba kuthimanya bakona kethera kiu kiranganite gukuria into biri orandite ni ubomba kwithirwa bagitega na bakomba kwithirwa bakimenya in case untu bura bomba kwithirwa boikarika yes thank you tuge ndina kana injoketi insurance na kana tuge kinyani mtu ina insurance na babu ke biashara chawe kengu chiawe na God forbid ago pass na anto batigwa anto barabatigere kana anto banja barabatigwa na biashara ere egitaretare rekomachua arakwire before immature kana mbere iri ka contract irabo sainanirite what happens bakamwa ko terminate no aba eja refunded kana what happens kiri insurance ringana na class ka insurance iro jukiti tuge for instance tuge insurance ya kuge biashara muntu agitete no mwanka kipe insurance idarenga indito na principal lazima kwithirwa wina insurable interest kana wewe withirwa kethire yogwa nansi utiumba kweja winsure gintu giakwa no gintu giakwa inyage kaura utinogi u affect financially hina ndi tugiokeja kwithirwa yogwe na kwina muntu uri ungi burari no either your business partner kana your spouse kana muntu uri ungi utikirwe ena insurable interest gintu kiria na ugoga pass no bwitikanirie either bwetere policy ire kinya munka mwicho no tu contract cha mwaka jumwe then ukimerinew ire ugachange rietwa lana ndi uri ugutigwa kira na the policy kana option 2 no wite ukaranirie na the insurance eku amwira kethirai muntu na rombere guchitira ndenda nandi to cancel policy ezi pu initiate policy ingi ina fresh na malietwa chao person B koi kumanisha ate betire ora ikethero itigere no ndubo yamwe icio gataliro icoke gi policy ezi na ino ntu ya new contract term otariro ntuko irio tigerie ukongero kenda jujura mwaka uga top up the difference na ndi policy kathoma marieto jaku haya endi ukeja kwithira policy ja ichi ya mwiri kana policy ya mwiri tu yora mtu igitaire mwiri personal accident kana kithomo kwina mtu ule waandika ari beneficiary ule no mbecha chiri yako kiriwe muri okuoku no ole yakwa directly no ntu gote yo umba kwithira gikirem benefit iria yes okay bwega sana kwikagita terms chia insurance change like tukatuge
kwa ngerekano gukwiga kwina pandemic fulani tuge kwa ngerekano COVID-19 na labda kwina mathina mautwika mbia itikugana na gukwiga kwina ugwati bwa gutwika murimo uyu wa affect biashara ciantu bamwe bagota maybe wewe baraba ugite bainshwete ngogino kengo gutwika ntika ni kwereka bwangu kwenda kugira lakini watwika murimo uyu kuringithia bunene biashara ciantu insurance no yite antu baya kabera mantu makuthuka bora twetiganiretie tibu gukenderea kana tugire no gugakarikano gwa gutie into ya chichi kiri insurance monoge terms cia insurance riria mtu bakiambiria ni thaira ina clauses beta exclusions ibethairwa bategete untu bomba kumira untu catastrophic kana untu tukiuga untu catastrophic itukuga ni untu bukarika kiantu babaingi igita rimwe na buko affect nya tuge the economy nthiguru iu atango ukiri insurance ni thaira mono baisecurity ge policy iria ba make a exclusion bakauga untu jabu bukejo karika tutithithia bore tutirungamira tuge ja covid rio mbere kumira ni untu bwari bugeni kiri industry kiri antu bothe kiri insurance mono ibajukirie gita bakiambiria kurea bill cia hospitali batomba kwiria no ntu kiumirite ki antu babaingi orimwe na ijwari na mbeti nyingi mono ko ibajukirie gita mono kwamba kuthoma uria mantu jagwita na ngarama iritonyera atia batajukangirie kanya gakurira ikyo wana twithithia arambi nyingi antu bagicangirwa pamwe ibethara bene insurance hindi tomba kwithirwa irungamira hindi ntuko chigwita itambere mono na bomba kuerewa urejo kuendelea na costings iria ci na implication ibombere kwithira bagi implement ci benefit na bakajukia gintu kingi mono kiumba kumira ituge gukagia na terrorism kana gukagia na political violence uria kugage untu gikumira na gigwikira sare nyingi kiri insurance ibethara be kandi nginyabo inawe ibethara be na clauses ke policy yao kuga batiumba kwithira bakirungamira ino ntu nyabo batiumba kwithira be na financial capability iria ekurungamira costing yuchi chionte yes bwega muretheria twitite na mbere kutha tukiarairia mantu ja insurance na kuritana imwe ja iri jara tungitikagia tukiambiria nandi kana tugisonga nayo komba kuthora ukimenya risk iria tugatukura tugiishwana na aria ubati kwithira location iria ubati kwithira ugichwa ni ukwithirwa ukika biashara yaku ndi ugatukonogoke kanini turie marandu arafu tukomba kutha tugicokera twite na mbere na kwithira tukiaraniria na mugeni wetu tukiana rwenda-ini ya studio. Battery mwana misheni na Christopher Mary Mother of God Mikindori Catholic Parish nebo kugua tugeni kiri mambura jia gukongwera miaka igana rimwe ya witikio bwao tariki 19 cia mweri jo mwaka jo kiatho kigi kambiriria na mise marumba kieninegia kanisa eu Mikindori tha inya cia rukiri na nyumene gukethirwo na kurugurwo kwa Mount Mary Shrine dunguru wa uria wari muskabu munene Salasius Mugambi marumba na gukinya gwaku ni onto oborigitumi na bwa guteka Joni tukongwere tore amwe The BT Sacco nio sako ya kwetongeretie mantune jaki mbesha na tuleje ukinyira kiroto gyaku netwejenaga utungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account the BT Total savings account school fees account the BT fixed deposit minor savings account business account women savings institutional savings microcredit savings account na kinya salary account nombe nyo tuliongera kredo angisieto ile maua Mikindori Mudhara Mishimekuro Kianjai Athi na Kinyarare kana uturinge thimu gukurukira namba ije
0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our sacco, our growth. Nyonto bwabata kubamenya na kumenya jamani jarabaga na kugecha kiri mugongo na borea bwabatikire bagwetendea itachemuka, ile maneno utasikia ni kubwa. Nikiri mubango jwa Rumuri Extra tukushondesha Juma kwa mbele gaijiri shogoro mwanka dhaidhato ugwatete na Faminas wa Kimathi. Rumuri Extra gachoba murike na choba menye. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionthe nibireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwithirwo ni mambura ja morano, rachio, mathiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na bingi kathomba. Mambura jaku tukajiekira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthia na mari ja kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na nthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. The BT Sacco nio sako ya kwetongeretie mantune jaki mbesha na tulaje ukinyira kiroto gyaku netwejanaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Toto savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, Womini savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo tuliongera kiredwangi cietu irere maua, mekindori, mudhara, mishimekuro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba ije 0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our sacco, our growth.
tucokagira kairi murithiri wa Meru TV na ibwega no twakwina mbere kwa tukiuma rukana kuria marandu magano na gatwina mbere kwa tukiendeleaga na rwari rwetu nasi mantu makoneni na biashara wantu makonenie na gume biashara ni rwari rwetu rwe mthiro base na kile mantu ume biashara ni uragomba kwa wina kagume extra kile mantu marokurutha ukaiwa wina kagume kangi kana gagutigira biashara ino ikwendelea na kagume katu kwaririe muno emundi kagume gagwinshua kugitira biashara yaku insurance kengo kaina mbere kwewe kinyika gitakara kuona mathina bakaina mbere kwewe baikuwatira they got you kiyo chungu sasa ndio umeanza kiyo kutoa chungu na hata hujaishua they got yeah they got you any catch anyway thank you yetu namba kwa tuicho kaya kaire bwana Phineas karibu sana kaire na tukithia namba kwa tukiharagiria bado mantu mama insurance tukumenya gomba kwira baba turaithite no tukwe mtomba kuria kuga mende bomba ka biashara kaga kwamba winshwika kamba winshwika kweli imbi yako tamambi inshua biashara labda no namba kwa kitu taragiria kethro kwina biashara tomba winshua na at the same time no namba kwa kitu elezagira sababu kana umuhimu wa winshua biashara yako ibwega ibwega kairi no ntubanya muthikiria kana mutegeri wetu gutwetera kwingerekana emwe Faminas ngwenda gukwa mbuga igita kuma riria ukurite kana wita unine kiumia gitithira utona ngare monki kurukite yes irasima wone kurukite na ikirite kangore guru urachuri na ithero itite gutethia kuoria miangi itithera itite gutaruji kana batithera be maraundi jao kuigu kuonyania kana igukwira nyethero ntubutiromba ukarika kimtu wije kana ugwe binafsi imantu jomba kwithirwa jagikarika igita nyuma ya igita mwanki gintu kiumbite kwithirwa gigichokia antu baba ingi nyuma kibiashara njachieo nyumba ile antu bagukombora kana mantu nejao jonte gintu kingi kiumba kwithirwa gikiumira biashara ene ni ukwigitu ya flat twithirite twina insecurity riguru muno anto into bikuiwa anto baki chao ichikuiwa ja uwe umete na studio gatrima na mtu akathara kiondo gyaku kena computer yaku simu yaku ukethira gwituma ntu rekirite ku tukaruma kwithira tukiura and insurance ke principle ira tukuga indemnity hau niyo ijaire komba kwithirwa igiutethia tuge ja uwe Faminas tuge computer yaku kuiwa kana untu bukarika ikomba kwithirwa ikunengera mbecha omba kugurengi utena strain kiri insurance mono ke mantu jegie gwishua monki tanto baba ingi bombete kwithirwa bakijukia untu serious tiga thaa izi na ndi banki ke mtu kenda kuromba loan kana kiromba to facility kuma ki sako kana microfinance through biashara ere ku kana through gintu kirega ku yangari kana mbi bomba gukwirira sima withiro wikirite insurance hindi bara baingi withera ukiona mtu athiria facility wakauga hini insurance iri banki irambire tambikire indi akorirwo account ugakomba kuija kuumira nande samonki jo kaumira chuchokia makinya yangana nyuma uchoka nyuma no ngando nande ukambiria gwita wirombaga kana ukira antu nchangireni anga serikali saidia kenda omba kwithirwa ukiomba gukira indi chances cia kuchoka rero ri chiethara chirinde guru muno indi wina insurance igwitikia mantu wambairia kairi na antu bakagote mwanya bomba kwithira bakiona abomba gweja bakauga ngania na ngania umenye nduke wene ite hindi turonere areta stock ingi anga kwino araithite mbecha anga kwino arathithite but however isiri yake ni wake kumenya ati wowe ki plan eku ukithithia business plan untu bwa mbere uro bati kwithira ukithithia ki business plan area incorporate element ya insurance at all times ni untu bwa maana muno kana inya ugo uri mutegeri uri tutegerete inyethira wina nja kana wina ndithie ku wina ng'ombe ciaku kana untu bura bunthe omba kwithirwa kithithia wina ana baku nukwenda bathoma bwega element insurance is very important no untu ire ri ukava risk cia uncertainty untu bura tutije bire bugakarika bomba ukarika kana bukarega ukarika
na ndikomba kwithirwo ikize ka bridge the gap ntu burere bukarweja ukarika ugokeja kwithirwo ti ucoka nyuma ugachithira wewe numbite kuchibangania bwega ukethirwa wewe gugucokia haria urari no komba kwithirwo ukiendelea na muturire jwaku uti muntu wewe ucokete nyuma. Yes. Thank you so much. Tu kwiginto nterewa kiri insurance kana mbuga bandu ntererewa igitarira nda insure biashara na maybe contract ira twandikanirite ni 1 year na ego thira unto bura butakarika ni ugire mbeca ira ti refundable sindio mbeca ira tiitaga na insurance. Yes. Suppose within this period ninkwenda go change business ndirekete aduwe na kuonete kupikia antu aja na nandi ninkwenda go change mbuga mbika hotelio tamsiria tamsira no kaiga change kana insurance ira no ka period iwe kamba kuthira ni the same price warandrari kiranda change ni biashara. What happens? Onto bura bukarikaga subject area insurance ira insuete ikugaruka kwa terms cia policy tikethuru ikugaruka onto bwa mbere bure obati kuthithia obati kwaria na agent oku kana insurance ireku ukabera oni biashara ira ndirathitha yangu change kethere yandu yandirari nayo na ndingi grocery kana yoteri kuthithia beja baka assess risk ire kuwa fresh na bagachinja terms na conditions kulingana na biashara iriyo kurita na inyo komba guchinja location tika kinya guchinja biashara no bati kubera plot ire onde boraizi ndirari plot number 1C indira umere plot number 1 street Njuri Ncheke indiretere Gana street kana Moi Avenue kana indiretere Kungi kende nyabo bethro bakomenya kire ciao biashara eku iguchinjia yeta point B nonto kareka ku ba notify on time unto bagakarika bakeja bone mantu jara tamsiria bwetekaniritie ugo breach contract ire bwetekaniritie nonto kiri insurance it's a form of contract abwetekana ire bokauga gintu kinagi kikiriaja na kitu kuona in case onto bona bubo komba kweza bwekarika bakomba kwithura beria indi ugoga change ya terms uka breach terms emwe kaizirikirejo ni thare kunarify contract ine chunkuba ugae ko avoid na null ina ndikurigiria jau ukabera na mono kwenda ubere either in person kana in writing ukabandikira kenda bomba go correspondera on time na bomba gwika policy cia kwikara bwega mbeca ira ndirarite kiri biashara izi no kankare ingi upya ngitanya kiri the new business mono in terms risk yake ochinji okethera risk igwitia igabindi bakwire wongere inyethera gotuthera ukiri achi chionthe ko top up ka percentage kidogo no bakwire ongera kichunji gya 10 kana 20% kana inyabo bategera bona risk ye bambiria ire onthe guru bakwire sawa tukunote tuguchinja terms utembe chingi ukongera endi nandi ukeja kwithira risk witia kana ugo kuongera every stock ire urandira nayo biashara kwararama ke kunenea bakwira wongere. Yes. Mbuga kuri muraithirio turaithirite ntuku inarwa na kiri insurance contract ira buikaga kana period ira bwithara bwagirite the longest itaga for how long na the shortest ni iriku ikenda at least menya muraithiria menya maybe kwina short terms and kwina long terms vitukai kiri insurance kwina classes nyingi cha insurance but in a conventional insurance either a contract ya mwaka jumwe 365 days kwa mieri 12 mwaka jumwe ende kwa insurance ile chidara chito short term tuge wena ka contract gagwitanguge ka mieri 3 contract ile witiranguge mieri 3 no kwenda omishwa manyote ya insurance ya mwaka ukaewe period yu ngugine yu mieri yu 3 tuge ngugire ngi ukuthithi project ya nyombo gwaka nyombezi ikojura na miaka 5 tuge duration project yure kari une ma contractors kethera project kana gwaka barabara ore aka miaka 5 ka miaka 4 ukaewe insurance ya miaka yu na ndio kejo katerwa mbecho kero nandi ile ya miaka 3 project yu ithire
ukethirwo ichiorea indi na conventional insurance tugeja cia ngari cia sibitari cia mwiri iu chithara cia mwaka jumwe pero ingi itharo ina long term tugeija icha kuthomithiana ire kuthomithia mwana kana mwiri jwa muntu nontu muntu itara mwanka gukua kwao kethirwo kiriaga kana ithira ikuthomithia mwana watara ukamenya mwana okwa ageta college ka ageta university nyuma ya miaka 10 koguo geka mbecha miaka 10 kethiri miaka 20 ugasave miaka 20 kethiri miaka 5 new indi nyingi cia class kitawa kia general insurance ni contract cia mwaka jumwe. Ibwega tumenyerete kuona muno antu bagishwa their goods biashara ni chaoria bakwendia labda into sijui yani we goods ndikomanya services tuge mtu nainaga mtu noishwe sauti yake ila labda agemikararu akalewa labda kaigwa mtu na imwandiki naandika poems kagita karanjara ya noga kuna wakati mmoja lakini kagita kala labda njara yanu yalingwa watu kakalewa mantu tamu mapena ki our Kenyan market tiga ma celebrity nantu celebrity mono kai itwonete ju in the European kana kiria chunku na arenze kuruchi developed ukeja kwithira muchethi ethira no mubira kai mugi agijua maguru jawe mono ethiri baba beauty kethira mono antu bamwendete ikirera kana injara kana whichever the case mono kiri deso kona mtu agitaga insure that particular organ iria mwiri kina Kenyan market te mono uria hindi bigitwa few celebrities ibombite kwithira baginsure their vocals kethira uja wa mnasu ya TV na nande ukamenya ethiri kwaria ukamenya sauti ye kwikeja kura menya utija kairi na ndio ukeja kwithira ukiumba kuinsure it's iyo to doable polisi chirio chia kiu itage kiri insurance yakupo komba gwitikaniria bagasesi ugwe foreign iria winayo kana command iria winayo na kethire yuma kanywa kauga kwiko wa gukwenda bu tugeza unikeja kwithirwa na nde ntiugiaga ndiomba gwita mbishua maguru mbuga maguru ja ijo jantetha iria kugia na in real sense gote income bona kumanya najo so tubakamba a normal personal accident bambira ugwe twikwa personal accident cover ine kethiro ekurungamira ede globally tuonete ja uja gikarika ke ba Beyonce ke zabo bonde imbegitwe na Bariana imbegitwe they have taken bajukite policy nene mono in tens of millions of dollars kwa weekend to kikarika kwa winyao ugwe na ndibwe na Nancy kabwira inyabwe no bukieta gari ari sauti winyana sina security yake Nkuma. Thank you so much Mr. Murelwa. Ituonete insurance bambirite gutonya kana iko grow ya kinya mwankana ndi kinya kire chukuru turatigite bank ne chira tetheragia kire manto ja school fees nambi how was insurance na tayombite kubenja kire manto gutetheria ki kana kire uria mbugari ngenda kwithirwa akitonyia mbecha cia chukuru kire insurance how does that go? Insurance itethairia discipline ogwe kwithirwa ugisave ndivania murito hariki muchiari twarie na situation ya muchiari twambirite na muchiari ikweja discipline ugwe mbuga ki ugwe we Nancy urachithi na situation ubanga gwe gintu wenda kuthithia hindi mbecha ciaku areo cieka nontu ciekete antu mba gukinyira weekend imwe gakinyoka uga kwe event beti na nti mbecha ingi na cianju kiambecha ile ciakwa ngachokia ugachithira no taurire muthie na withaira ukija gutegetheria account ine balance ile wa anticipate kwithira wina yegitari na iteo no uratumire na mantu jangi kana inyethera bank kana savings ire umba kwithirwa kirithia kira insurance ikweja discipline bwambere mbetire insurance chitha tie locked uchiekire iba kwa period ire umba kwithirwa tiumba guchirita mono ina minimum boga within miaka ithatu mbere utiumba kwa access mbetire tiapo kwa ambere kira insurance ubati kwithirwa mtu na discipline kwa wiga saving discipline kethera wa mwete for sure ugukiro uona oni
mwana wakwa agakinya ndene miaka ingi 10 mbati kwithirwa ndi kwambiria mwikira mbeca ku ndene yu miaka 10 mbere ethira ukethirwa insurance igikwa discipline egusifu na for sure mbere miaka yu 10 ikithira ukethirwa wina mbeca tu kintu kingi tethairia ni in case an eventuality kaumira untu butirerigiri uweza ukwajwa wajua kana wona mutino wa pass kana ogea ile itawa permanent ngume permanently ukethirwo tikumba gwita ngugire umba kwithirwo gita kiri insurance kimbeche iria ibeja abakwira batu tukenderea go save on your behalf kubata bakenderea kuhakikisha fund ile ni kuevuvu ona mbeche ile chiaku monka tamu ile kithira bakethira ibagucommit kunenkanira mbecha kwa wewe kwa guarantee bakwera guarantee mwana wethira no ambiririe scheme na eventuality ile mbajwa kana accident ikaumira ti ugoregete kuria intentionally ni untu eventuality ile iraumira yaumira na erigiria wa kwithirwo ki service policy ile ikomba kwithirwo ikiendelea na kethira uteo beneficiary antu baria bandikiki policy ile bakethirwo bakinenkerwa mbechiria na mwana ule akomba kwithirwa akithoma bungi mbuga bora bombigite kuona insurance igitetheria ithuruthu cha charity program igutetheria through CSR kuthomithia to sponsor to ana aja na area. That's another way bombite guchoki in the community but the call business area go makikishana betu iba kuthoma of which ni very important kethereja uga faminas kana zinyoke thuro tirambiria nza kana no ambiritie you can plan ahead ukamenya by mbuga 2030 but kuthura ndina mulitwa but kuthura ndina mbecha you go save us little inyas 2000 gizere per month na ndene miakere 10 kana 20 ukethura wina mbecha yes Thank you. Bwega ntiye labda imathina mariko the insurance yongo companies ithia nambere kurukira ntiye ichirikana na mathina kwi mathina labda ciomba kurukagira mono ma insurance ikurukaira mathina za maingi sana kwa mbere thina mbere ningi ta moral hazard moral hazard kwithirwa ati muntu akiro u intention yake ja kujuki insurance hejete ku intend tukithiria mieri iri lazima nkeja gukiria mkiri insurance yani rengo wewe alienda akiku benefit uyo weja kwithira muntu ari insure tu ya kabiashara kawe hakeja kenda in the stock ataura bingi akathamia ukija na utuku na aralingire kibiriti kana ukija ukaigua ugathera nyumba ni ravunjirwe na ukethera records chiongwa chithithitie bwega muno hivi one challenge ningi claims iri kumira fraudulently na chiucho the chirurindi na antu kwithirwa bate na utmost good faith kingi challenge ingi igutonyera muno service providers baria insurance ko deal nabo kethera isibitari muno mwendira na health insurance ukaja kwithira isibitari ile cio tutwina cio tireja chika inflate bill kethera wo wetete bill wetete mbajua tuge nyangirize ukaja kwithira bakuandikira ithimi unnecessary kenda ki at least kambili gakukanena nene ino ntibonere we na card kandi ibonere na limit tuge ngiri 20 kuiba kwenda kuhakikisha na atabomba kuthithia no bakatumira ngiri 20 ile mbere wita na kandi ile no to definitely na kandi ukandikira ni ithimi unnecessary lazima ukabitira na bakaria so una ndi challenge ucho onete kambuni nyingi kiumba kwithira nyike ingwa no to mbecha ichikuma mbecha unnecessary na mbecha itebatira chumba kwithira igetethaia bangi ukeja kwithira mbecha ichikwithira ikiura kingi na kio ikiumbita kwithira kwina thinengi mantu ja maingi ja kwithira kiumaira risk rate ikigaruka jathai na ndino kuigwa few years back tutirari na covid na ndino kuona ni rari kwiza ni rahitete so many financials nyingi company nyingi antu baba ingi bongo nya barusi ngugi ukeja kwithira antu bara baromba kwithira bakire ya policy ile baba ingi bare morokolea je tukwara skuru ti kwenda gwaku nurari ngugine nuromba kumire anumirite nyama yake 5 miaka 7 ukuma ngugine
ukara kana ukarira na ndio keja kwithira policy nyingi itilalapsire kana itiarungamire na kurungama gwachio umenye no winyi go affect profitability ile company na angi no kwigwa antu nabo ni benderete kwija bekirimaga service provider nabo ni bagire okora na kumake garage sire twina chio sibitari hantu bebongo bare bakujukia policy siji ndio keja kwithira mathina ja jonde insurance ni kwithirwa yukurukira bungi hantu bongo nabo batina umenyo nontu inyare ngendrathoma statistics ira twina chio monkera la hizi ndene Kenya yantu 3% akiumbite kwithirwa ikijukia insurance only 3% the penetration ira yumbite kwithirwa igipenetrate tigo kwina antu baba ingi kwina obici nyingi na company nyingi the penetration ndene Kenya ile 3% ndio kuarania twina kataria gaka ingi gagwita karia tumbite gutigaria tumba kwithirwa twikinyanye ngwitite au kwa abaraba umbite kwithirwa bakiamukira insurance Meru in general katutige kinya the whole country Meru ni umbite gukumbatira insurance Meru mbuga keja gutegera antu tegena survey office company rirugurite ndene ya Meru kwina company nkurukia 10 tirugurite mu office na ingi itiengerete kwithirwa ikizagai kurugora office kwigo kuonania Meru kwina vibrancy kana economy ya Meru ni kumba gusupport company uchionde no tio ikwiza ena antu ndigurwe batano bayo bichinere na nyarenti ni kuria no kejo taga chionde utete commit annual budget ira bakomba gwithira bagiset koi kuonania market ya Meru is very vibrant and baba ingi bombere kuthoma na ibakwerewa so kiria kimbuga nkaromba hategeri betu ibombe kwithira nyabo bakembrace ethira ugwa gwaku uturomba kwithira ukembrace settlement kuleta insurance in your budget ikuleta insurance in your business plan kana ki mantu jaku ibwega muno gaturiungira ugatona tukomba kwithira tugikwatha bwega ngomba kwithira ukimi incorporate nontu inyokeja kuthithia just a random survey ukeja kwithira antu baria baingi bombite kwithira bakijuki insurance ke muntu akiura we no menyo hate impact uria yomba gucoka nyuma within a fraction of a second. Thank you. Nkirikiria buru kiuri giakwa kia muthia insurance ni iriwe na installment kana mtu ariaga amount o rimwe alafu do you think thirikari ni yombite kwithirwa ikiembrace insurance kana no do you think thirikari ni tonye ni kamite through gutigira kana kugwata mbaru sector insurance bega mbere mampambe nichoki kiuria kiuge kurea na installment insurance ni yombite kwithirwa china plan mianya cia kurea ya policies ukeja gutega sector je matatu kibaba igitera insurance cha matatu bariaga ki mweri kwa kiembetire ciao mtu aganiritwe maita 12 akareaga mweri na installment no ndo basiuma bale babona mbecha gintuku batichio na lump sum kiotega ge conventional yingi ibeteka iria korea na process korea na installment ende kaya variaga kuma company gwita company rengi kwiyo iteka installment izere kwiyo kedere iteka installment ithatu kwiyo getekiri ni installment ithano na kwingi nyajuka ni installment 10 however insurance bombete ku partner na banks bejita batonyana na insurance bacho gintu kingi gita insurance premium financing kana na Kimeru beja bakuria ni insurance ujukitie uritwe mbechingana bakwira batu tugakurira insurance yeku ki insurance direct na gwotigwo witureaga kaora tuge una mieri 10 kandi ene bajukanya muno maximum mieri 10 na ugatigwo witureaga na mieri 10 alafu tureka interest kanini andi ugo gatigwo ugo ire ya comfortably banking nere mbecha nare ugo we fully covered ukavito bwega na ugo gatigwo we service ingi pore and challenge ne moki uga fail ku service account ire yao immediately beta bakire refund kuma kire insurance na baga stop policy ire immediately bateta ira inyankorokie biumye bire kana kimbo akiba karabe service ambuga bakurikana ya maita ujaire bakurikanya na arwe bedhiria ntukuizire bakurikania yaitha tukiumia gekethira bandikire insurance bamera ngania na ngania ora twaririre ntukunari na ratigire kurea rungi kire ni policy ya wao beti u atigerie tuchokerie
andi ukethera policy ire ku ikwa cancelled kuo unandi maya mtu no wathuki akumba nkienderete no ndege kurea hii be very careful na bethara bena system ti prompt muno bakikisha correction yao i very timely na ndio ni umba kwithirwa ikithithia kiuli kiki thirikari ndio ora umbite kwithirwa igitetheria ukeja gutega mbere ya sana ngari cia thirikari tuge for instance mono cia tura CNGK mundu no wigwa letete ngari wete ni insurance uga ngari ko na rui mitithite RNGK hindi ukeja gutega thirikari nande kuma devolution kweja na kuma gwa regime kibaki na mantu ya maingi jombite kwithirwa je chinchaya inyangari ile chonde cia thirikari no no tete insurance non thirikari iyo ngo iba embrace bona self insurance of which thirikari ni umba non to ina mbecha na capacity ya guchi self insure indi ni onere ni kwa exposed nawe na ndi nyabo iba embrace kwambiria gwisho poja ire nuko ina ke manifesto the government ile to ina chio iba go emphasize mwana inchi wonde at least na minimum NHIF cover no ndio kumenya exposure rero muntu akeja kwaju atena insurance irio baugite nyambecha nukuona tu still ibetite bakinyinya ya contribution ire muntu akothirwa akithithia ate hakiri NHF kenda at least mukenya wonde hethro at least at minimum na cover social cover NHF kenda bakwithirwa ari on cover na nukuona government ire very keen muno kuhakikisha mantu je karika nya management ukona bagichinchia icio kuona ya changes baralikite kuthithia mbugi nyinya na branch ya Meru ndrona bathitia few changes no ndo iba kwenda mwananchi wothe hethirwa ari covered no ndo mwananchi bakethirwa wote kumba guchike sibitari yale na ore ya bile ku comfortably inyangugirira rero gwita umenyo tiumba kurita basically udande that's how the government yumbite kwithirwa empower the nation na nanchi bawe kenda bomba kwithirwa bakichuki insurance. Wow, thank you very much. Bwega nansi non tukinya bwa kulikiulika nkwembuli takawa wathoma my mind. Tukikagiria mtaalamu no dinambere kwa labda ugitwiraga kire insurance ira burutana chowera labda wewe no gumbe na tukwekanya wewe kumiweta na labda kwira antu baye ba ba insurance vyaona insurance chini ibwega nontu bwakanya kau arikia go performance na nansi bere menyambo chokire nkatho igomba opportunities ikwiza kuritana Meru betu na antu bonde baraba gututagera na ntora mwanya ukairi barikanie marito meta Phineas Murero na nditangugi insurance basically nditangugi na one particular company there and they like an independent corporate agent urembo mba kwithirwa ngi transact na various insurance companies biza tutukaraniria tugassess tukona risk yeku irebwira company hii kana irebwira company B na ndi ngomba kwithirwa ngi gusosa for a quotation tukeja tuga-assess the quotation alafu tuga-price the business in that particular company so basically they are tied na any particular company bizarre tunde open kunditaniria nguge in with various companies labda company kenda kutunia nguge na bamba kuwata ata labda not panenkere address chako labda tukiriki. Yes, ofisi kwa idara Royal Business Park aza mutindo ene ngorobe ene yainya okeza au ukambithiro unge no mbitikiria mpe mutegeri wetu na mbe kwa ya thimu kenda ule umba kwithirwa kenda kundingira kenda tumba kwithirwa tukiaraniria na tukomba kwithirwa nkiumba kumungaiti nkuruki mantu thaiza ere digital lazima nyabona na muntu physically no boy engage on social media kana nyathimone na tukomba kwithirwa tukiumba kumutetheria namba kwa 0735 329 958 0735 329 958 kana 0724 329 958 no umbe kundingira thimu kana nyawe ndo mpandikira email kwa idhero murero@gmail.com murero@gmail.com ibega bwega sana. Thank you very much mtaalamu, thank you very much no tuba kuona kanya no tu iba ingibe thire tube na biuria bigeni na mantu ma biashara bora bomba winsho biashara chiangu tigia agokorithite murithire wa Meru TV kwina gantu wainambira ko watagira rukiriro ya munthi bora bomba winsho biashara yenu yaku
kauka ni wena kubora gomba kuinambira kwigwa ugitigagira no gukakaria bwega kenda kinyaria kathukwa ogatuika utia biashara ukwambiria bantu wena bantu akwambiria wena backup kogu bwega tukainambira kwigwa tukithukagia matagaria na winsure biashara inu cietu twene chokengo utigira ati mantu maisasa labda migambo yaku ya muthia kabisa tukirikiria migambo yakwa ya muthia ikwira ki omuntu wonthe uria tutagete na ututhikirite rukirwa narua hati ugwati akona bwi ki mutore ogyathuganya butira kinya kiriwe bomba kwija kiriwe anytime na the only solution haiko bangira in advance na generation ira twina yona nde itukona arambe itegwita ngugi hutu na undugu buria bwareo bwa kuntwire imwitita bukira maga ko muntu ariteithia kiwe wengwa kivyake so the best way na bottom line ukithia plan eku every day make sure we incorporate insurance as a component kirinja yaku ke your business plan kana kemanto jonde kenda umba kwithurwo gitetheria kwina all types of product iria umba kwithurwo kijokia we murimi we mu biashara we mwarimu kana ngugine chaku chionde umba kwithurwo kijokia no komba kwithurwo ugitetheka na premiums kamari very affordable na chi flexible in terms of payment ibwega sana na bukare bwega. Thank you very much kinyana ntupakuya na kwa na tinasi bwega sana ndashokira nkabo kinyana ntupakutikira kuja na kutwari ya tukena runa goturi kwa jeje insurance ni tiba yomuribiri mu miti ya leo ni kufuatira na kumenya ati lazima weke ntubuka ndubangire bobanga na advance na dai jana barenja shari bwega kajokia ogeta kiri insurance ogeka discipline ya wika mbecha mwana tuge kinyana barana bateta chukuru kwamba tuzawa kemenya ule wekera mwana waku mbecha ita chukuru tuka eke arambini ndino tena arambini tukwikene utakona sindogo mwanka mabenya njaro njokindago nina ni bambitaga ni family zo kimali tuikane ugoro kiri metha ya The Ruchemeru TV tinda bwega.